Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Anto iti istorya ngayon kampinolwan. Pera o kahon. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ay, wala ta. Apay nga awan sumurak nga idea iti ulok. Nabanlugak pa yan nga boy-boy iti news iti internet. Ti manan isyo, may papanit ti senadora ang nag-traidor kano iti pagilyan. Ti kabaraan nga isyo. Plus ti anomalya ti Departamento ti Agrikultura. Ano sa dino kat sapsapulan na ti budget para karagiti pima naman nalon. Ay, Santa Maria, babasita ko nada. Ayun saan? Masapo lang makailupasak pa yun may salaing. Awan, tuman may patulod ko ng kada Sir Philip ni Scripda. Tunggal porok. Masapol nga da representative vino kandidata da. May saday ta pangrambak tayo ti pista ti barangay tayo. Iti umaya Disyembre. Nalawag? Chairman, no iti purok mi, awang problema, taadan contestant mi. Nagpintas si ka. Nasayat nga raw, kagawad Carpio. Kit no asino ti mga bak, isunto ti ilaban tayo ti pista ti ili tayo inton Abril. Oo, Chairman. Siguradong tayo manok mi, tanatayag, siksi, napintas. Gan siyempre, nalaing. Beauty and brain ko naman. Wen, pilyin nyo dagiti adamot laeng laing. Ta ada question in answer portion ti pakuntis tayo. Sigurado kami, Chairman. Ti purok min ti mga bak. Saan mo pagpangas kung namaan data, kagawad Karpo? Anda nga rod may laban mo, kagawad. Ay, ada. Nagri na da ito, iti beauty contest, iti universidad anagadalan na. Sana dahi tan tiriri. Basta tunggal purok, kas kuna ni chairman, anda kandidata da, amang i-representar iti purok da. Gusto ni kagawad Domeng. Kat sapay la kumata saanan nga agsubli ti kinagrabe ti COVID, kat makapag-fista tay maten. Wan, chairman. Agasam ta 2 taon adi tayo nagpiesta. Lasod ti pandemya. Iswa bumawi tayo.
Inton may presentaryo iti sumaruno a council meeting dagiti kandidata yaw. Pagsasaritaan tayo, noan niya ti proceeds, ti mabirukan tayo. Sino nga iti ilaban tayo kandidata diti purok tayo, Rosa? Ay, jakman amo. Awan mat ti mayat. Manumot nga minan ti babbalasang iti purok tayo. Takas na, napandan nagtrabaho iti syudad. Un nga rod Kat dagitimot na batbati a babalasang. Kaaduan mat kadakwada ti managbabain. Si kalako man ti ilaban da. Anya? Nagtalna ka man, Domeng. Tila dama pang panunot mo, mate. Apay, di mo kaya. Tay takat si aasawa di tan akong di kandidata. Di uri aw-awan. Hanya nga tanukas jay. Nagiti babakit ti agbali na kandidata. Tila mapampanunot mo. Ay, matulog takip din. Good night, Domeng. Good night to Dungo. Ay, babakit a kandidata. Babakit. Nakapadayat ka niti usaran no makikontes ka ro sa dungaw. Ay, wala. 5 a klase timpadait ko. Kadwak ni nana nga nagpili. Ay, di kagdanag, tarda kami kang tatang ti agjudge. Saan ama iparit aya? Nga asawa wano tatang ti contestant agbalin a judge. O sino ko matimang iparit, kat ni tatang mo ti matulok iti dati a barangay. Noan niya ti desisyon na, iso ti masurot. Kan kagawadak pa. Sa bagay matkit di saan nga ta nakababain lakay? Nangrula no mga bakak. Ay, sigurado nga da maibagadagi ti tao. Asawa namat nga minti judge ken amana. Amang ano ko na indan tao. Danag mo na ya. Kan talaga mo't si kanto ti pangabakan mi kan tatang. Di pa'y tatang ti kunam. Kasta mapainak. Pagbainam ko ma. Talaga si kanto ti agbalin a misis nagbugsutan. Alakad. Isu Da kayo ti makaamukin ni tatang. Talo kami a judge. No kasta, majority kami adwan. Napimpintas mo't lang ni bakat ko angam ni bakat mo, Doming. No kasta, ni bakat mo, ti ilaban nyo iti prokyaw, manong karpyaw. Una, mayat nga rod, tadag iti adda asawa na ti kandidata tayo ita, Doming. Kat gundaway ni bakat kon. Ay, awan nga rod, manong. Kadag iti amin na contestant, ni bakat ko ti kapintasan, Doming. Kalaingan pa ya, tanautek mo't ni bakat ko. Nakisalsalip mo't lang amin, idibalasang pa iti beauty contest. Iso, ti kanayo na mga bagidi. Kasta ayaw. Wendumeng, iso amang namnamak. Ni bakit ko ti mga bak. Isunto ti agbalin ang misis nagbugsutan. Awan ka no pala ti kandidata da iji purok 3. Anya, apay nga, kat nagadumot na naasawaan ni Jay, mabalin nga kandidata. Wen, adu nga agpaiso. Nga mabainda ka no, takaaduan na kat buyungan. Anya, Kandida ka no mat makapag-shorts.
Tamalaksid a mabalin a pagpangur iti dalag ako nada dagiti gurong da. Nagadupay iti nagtatali nga urat. Ay, una yan. Isumot ti istoryada iti sangot ti istor ni Banay. Nagtilarang tirasaw na di dan kayat ti makisalay. Win nga rod. Kunamat ni kagawad karda a kagawad ijay. O saan da kayat o di uray siya kunana. Anya? Ni kagawad karda? Ay, saan mo na? Bawal mo na, tinabiyana. Anya? Ay, naguyaw ka manandom. Sana pa nanguyaw, tapod lumot, akasla na isaltek ako ribot. Ano matulig? Saan mo na makamakampay, takasla dramton ng agtulig. Nalabas ka matdom. Uyaw matay pada mo nakagawad. Anya kay ti talent mo to, Rosa. Makitan tumanang. Si Kangay. Ah, agsalak to ah. Ah? Ay, kastaya. Ay, kat mayat nga rod ah. Anya nga ta ti talent mat, dagiti kalaban ta. Tsak mo, dagiti daduma. Nila tunyang ti amok. Anya ka no ti talent mat, dahil atunyang. Agdrama ka no. Anya? Anya kay ti drama na. Dagiti dengdenggan na, iti bumburadyo drama. Naisam nga minday jay atunyang agdengdengag iti drama kahit. Ay, amok pa yun. Mun siguro ah. Basta agdrama ti talent na. Alakit, makita nga rod ah. Agam, adda sayang gusang, Rosa. Ah? Tsak matkit di patyan. Anya day ta? Bagada naluto ka nung ti pangedeng dagiti judges. Naluto nga. Ni nga min chairman gusting atatang mo ken kagawad dumeng ti kadwa ti maysapay a judge. Nya? Wan, kasta't ibagbagada. Ang amjak matkit di pa siya nakasta. Siyempre, adumat ti kriteria. One month. Kuma, saan da nga unaan ti pangedeng dagiti judges? Kasano ngay no maabak kag tatang? No nalalaing dagiti kalaban ko ngam siyak. Anya, maabak ka. Mabalin na mo sa maabak ka, anak ko. Sana mabalin. Ha? Anyat kayat yung asawan tatang? Uray kasanot kinalaing dagiti kalaban mo. Si kanto ti pangabaken mi kenduming. Ha? Isu adi ka madanagan. Si kanto tagbalin arena. Ket si kanto met lang ti ilaban tayo iti piyesta ti ili tayo. Anya? Isu nga awan pagdanaga manak ko. Anyan, siyak pa. Tatang, ada na ibaga ni Manang Ilyang kanyak. Ada ka no sayang guseng, analuton, wano maluto ti pangedang yung a judges. Anya, Ngamin, dua kontra maysa ka no. dua kontra maysa. Anyat kayat da asawan. Gapota dua kami, paboranda ka, kasta. Kasta nga rod. Iso ang sabalin sa langan, ti laban, ti purok tayo. Ay, saan? Saan mo ikaskaso na kita sa asawanda? Bibiyang da ko ba? Iswa alala ingem, tapnawan pamkwatan da amang ibaga iti kasta. Hello, Chairman Gusting. Yes. Anyat may pay ko, madam, ken. Sino kayo kaday? Taga-barangay Nagungaran na, Chairman Gusting. Agmay may sakamot dito ay barangay hall. Ay, huwen. Adda nga min nang ibauna kadagiti kakadwa kita, ya kagawad. Kasta ka di?
Anyat maipay ko, madam. Kara, ko namlatan kanya. Di nakawagan iti madam. Ah, Kara, tinagan ko. ay, Kara. Ay, sige, sige. No, dahi tikayat mo. Ngam anyat maipaay ka. Sakbay ti amin, mabiit laang. Ada alaak dito'y bag ko. Ah? Nini. Ay, nagsiksimot kang daytoy. Ay, ngam apaw. Nagbubusnag, dagiti nagpupudaw nga upol. Ay, si lupon. Dayto'y, Chairman. Pasalubong ko kan ka. Nice meeting you. Nay. Sabidong. Ay, si, bambang lumot daytoy. Lukatam Kat say upam no magustuhan. Nabanglo, saan ka di? Ay, wen nga raw, kas kabanglom. Ay, kwa. Makapaadik ti angot na. Ay, banglo na ko ma. Nagbanglo. Sana makauma. Asay-say upay. Adagayam ko dito'y barangay yo ang nagbugsutan. Nadamag ko nga da kano angayan yo a beauty pageant dito'y barangay yo. Iti purok tres, awan pa'y kano ti kandidata da. Wine, awan pa. Pudno ka di a 50,000 pesos ti premyo ti mga ba? Wine, madam, iti kara. Mabalin ka di a siyaklaang ti representative da. Nga uray, sang-sang ili aklaang. Una. Yapay ka dinasan. Sige, uray dayo. Mabalin amin, ading. Ay, Jackman amoy di ama ayaw. Disqualified ko mada di Brenda, tas ang sanga ilimot lang dito barangay tayaw. Tirason mat ni tatang, awan ka no matimayat alumaban iti purok tres. Iso nga excuse ka no day dya, Brenda. Nasaysaya at lakanon tay adda representative da nga uray dayo. Basta adda kandidata da. Ay, Hangam awan mat kiti ti pagdanagak nanang. Taim pa sigurado ni tatang kanya. day. Ti panangabak ko Uray ka sano kano ti kinalaing dagiti kalaban ko. Siyaklat ta kano ti pangabakan datatang kanduming. Tadwada manipod iti talo a judges. Anyan tumat ngay ti talent mo, kabsat. Secret! Si Kangay, damag ko nga agsala ka kano. At nyat salang tungay, laglag tuto ka. Banglas matay to'y pada ka contestant, Agbanbanog kayo laeng. No siyak ti sika, agsurrender kan. Taawan tumatlat laban mo kanya. Talent langan kat number 1 akon. Ay, kat, para makitan to, Di ka pa'y lagsasao, tadi pa'y nalpas ti pasalep. Timaudi, amang ipakita iti talentona, awan sa bali, no saan ani Kara Pakaruskos. Day jayan ni Kara. Nakatupis. Ada yung patakdar na akawayan iti nga ti stage kat. Ala! Pole dance? Ni Kara? Ala! Ay! Ala! Naglaingan! Naglapit ti bagbagina. Naglagan ti bagina nga imuli kan bumaba iti kawayan apagululian na. Ni, mayat ang dagiti tattao nga agbuy-buya. Kasta unay ti panagtipat na.
Katita, mapan tayo ti question and answer portion. Sika ti nakabunot iti number 1, Mrs. Cara Pacaruskos. So, sika nga ron ti umuna pagdamagak. Sige Dahito ti salod-salod. No, mga bakay ti dahito competition, anyan ti aramidam, dito nagbugsutan, tap nagbalin nga number 1 barangay. Pas! Nasakit pinipon ko. Yak makasao. Ay, tangay sana nakasungbat ni Mrs. Cara Pacaruskos. Ti number 2, ti Sumarono. Siyak di number 2, Duming. Same question, Mrs. Rosa Kalabkab. Anya ti makunam? Kat ita, tinangabak, kas reyna ti barangay tayo, ti Mrs. nagbugsutan tayo itatawan. Awan sa bali, dosan, datata, pagkakadwa na apulis. Portugal. Apa, Chairman? At dadagiti kakabsat na pulis, ti Santa Disgracia. Taumay na tiliwan ti most wanted drug queen. Kaya't ko ngay pakamo, ani Mrs. Cara Pacaruskos kat may sa awantay. Ano niya? Sige sa rin daw. Tiliwan nyo na dan. Sige, ibalot! Baglangan tadinak na palabugan. Salbag ni Ayat, ako na ni katugangak. Salbag. Tagainit lagaya. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.